Di mana tuh masih sad boy teh? Nah, di dinya tadi. Di mana? Tadi dinya lo bata tanya teh isi naplek tapi dia. Lo naplek sama. Suka teh kita naplek. Ya, ya. Kalau ya sayang sih kalau Halo. Kuat setelila. Oh, kalah. Kuat. Mau air gila. Mau terlalu ya? Ya. Iya, di mana? Iya. Lu soal kayak gini? Mana empat ya? Lu siapa sad? Sad. Sad. Kangen kau. Sangat kolong kali woi. Naon sih ya? Oh, lo ke mana sih ya? Keburu. Oh, arahnya kita lompat mah. Ayo. Gede lah. Tiga nama. Nggak, langsung nama besok nak. Ngawak. Nggak cacing lah guys. Encai. Siapa? Mungkin itulah loba cacing. Udah, kayak juga telah pernah pernikmat anjing. Kalau naon dulu ya Rusia? Nah, orang sting di luar atuh. Masuk malah terus sakedeng mah. Sakedeng ya. Kedeng mah yang di luar. Nah, deing lah. Mana tuh usupna? Nah, di dinya tak. Di mana? Dinya. Di bawah mana? Di IT ah. Lo dong. Lo dong. Semangat gitu. Yo. Iya, supaya mah. Kayak gak kangen aku nu kieu atuh aing mau usip teh. Bangem jamin. Menang. Kali we. Bang yang menang ranah mah. Pasti ya. Langsung ranah mah neangan ranah. Ya. Nah, tuh Buru-buru ya. bulit ya. Cuaca hadek kemenangan awewe. Kudu ge. Gak emang gitu. Lo dok. Semangat kan udah loba. Ih, saya. Madura. Tanya. Aduh. Aduh, nu bener mah. Aduh. Aduh. Siap kembarnya. Oh, sok ngaku. Tuh, aduh. Kembar siapa ini? Kembar. Dulu mana suka dok sama. Mana budak bancinya. Tadi. Mana aku. Ini tinggal istilah mana tiga banci. Murah adalah lah keburu. Jauh kan tuh kan euy aing mah. Di mana kita ha? Iya. Hah? Di nya. Pulang. Aduh, iya. Enggak cacingnya di mana? Nah, jangan enak kalau. Warung Sakalang. Main salahkeun euy. Pasti iya. Gimana aing wae. Mana we tuh? Murah ya. Barak. Tadi dia bukan ayat cacing lah. Jangan yuk. Itu juga nomor dah ada lapak, euy. Enak, euy. Ada keren nih dia lapaknya. Ay, minum lah haus. Ada mana haus tuh. Oh, yang minum ada. Ini kau minum. Mana kayak? Menita. Itu. Menita wih. Tuh. Pas yang gede mau minum, capek. Ah, seger euy. Ya tuh kadang berek ku aing mah. Anjing mau dibere aing.
tong disenal karena hagok ke sana mah. Ya teh bisa dipakai telepon. Halo. Keren ya. Mah orang ya. Kita untuk zaman budak anak mah asli pro dengan merek Swallow. Senal mana? Nah, lah sapi kan. Mantap. Siapa ditanya goblok? Di situ tuh. Mana dok? Nah, mang aing mah Balago. Tong mangnya deui. hoki. Ya, Aing naon tuh buru. dikeun ti heula aing hidup. Ti heula cek bogo Kap ti heulaan. Bogo gede ya, gede ya. Hoki ya mah. Bismillah ya. Bogo naon ieu mah nih dironyong karate atuh. Ini karate teu butuh karate Ang kemang karate goblok teh. Karate cacing malah geus si odong. Menang. Aing buka ieu. Balik kuluk ajalan kumana sok balik dong, euy. Coba sok. Ada gedean atuh buat keren euy. Anjing mana jagolin, mana doglin. Jabok. non ieu saha we meledog Tah ieu tah. Sadueun urang. Lain urang ke titah tah. Itu getang toh, ieu toh. Iya di titah. Iya. Di titah. Di titah aing ge. Males ku aing mas ya. Sia makan ka aing itu. Lain urang mah itu Sia. Anjing garlut tah. Oh, kami euy anjing. Yo. Payah, ayo. Wes segitiga. L2. Weh. Yo. Aing polontong yang serikeun. Sebelah. Alungkeun. Ayo. Naraon sok rek naraon. Bongan saha jeung serikeun. Kerasanya. Kalau terus tuh tinggali aing tuh. Bulat. Ya tiga muning. Kalau kan emang ku bebe aing mah. Kuma urang tuh. Ya mau dong. Urang dicarekan ku saha? Aing mau bawa Hematan. teuing. Jangan cai ah. Ya cek Yo, itak kumahna? Aing mana gitu lagi. Sama jangan dipoto rek ieu modelan mah. Mana di aing mau jadi kalau tor dah Adui da balaga maledau. Aing tak pernah di alungku tuh alung. Bongan saha jeung serikeun. Sebagai saudara kudu adil. Aing mau saudara wa dong ku haream. Ya mau gara-gara siap tiris ya aing. Podoi sia. Sia. Ribet maledau sudah ge. Kalah. Kalah. Ada asam nak usuk deh pulangnya. Kayak bunga dah.